Hi friends, welcome to my new video. Tinin video down now jotono phai kamya hoitio. So friends, tinin video topic ke YouTube related video ungpine tini po. So friends, jung keha YouTuber ung ke keha jung YouTube channel start ke hangge chini video editing jung khene nao. Inke abo video editing khetio jung bangma application no tongo. Arpa aron chio jung best je joto YouTubers ro chai oma joto YouTubers ni favorite application mobile be je edit kema abo ke Kinemaster application ang saso pona abo no use kio. Inke friends पहिलाव जे Kinemaster application भी use खेने रो साकाओ जे चिनी Kinemaster नि watermark फेमो आबोनो जों काउरी माय आबोनो काउरी निके फ्रेंड्स Kinemaster जों आबोनो प्रीमियम परचेस मा खेनाय नो Kinemaster जे application company नो रांग मारि नाय पर month 300 to 200 बदिके आबों के सिनी आबो साकाओ जे Kinemaster हिये watermark कामा आबो काउनाय इनके आरे के जों आबोनो स्काउ सलामया रांग रिया के इनके जों आबोनो तिनियो ना नो साखनाय जों आबो रांग रिया मानि फ्रीयो जों ब्रेके आबोनो उखोयनाय आबोनो ब्रेके रिमूव खेवनाय चिनी Kinemaster हिसा काओ जे watermark कामा आबोनो जों ब्रेके रिमूव खेनाय आं तिनियो ना नो बो भिडियो सिदि फुल भिडियो साखनाय ना नां पाइथमन जरा नाय तनि भिडियो न क्या ना तो मोबाइल स्क्रीन न थांगे फुल प्रोसेस हाइखनाय नाय ब्रेके ब्रेके जों आबोनो रिमूव खेवनाय आं ना भिडियो न पाइथमन जरा नाय तनि इंदिके जों नायलाय नेगाना आबोनो जों ब्रेके रिमूव खेवनाय सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो So inke friends ang nang no to saknari nai Kinemaster sakao je Kinemaster hinge bini watermark tongo abono breke remove keo nai inke nang nai toni video no paithomon jora ang step by step nang no breke khenai saknari nai inke nang video no skip takiri nang video no skip khe inke nang unchi me yang nai je beginner YouTuber jara tak YouTubers phaine role nang unchi me apongo abo Kinemaster application no download kheningke chong abono Google Play Store download khe hanke abono to remove khemaya abono chong premium marinai premium rikese nong permanent rang rikese abo Kinemaster watermark no remove khemai chong Play Store ni lahanke arpo chong abono free of bracket download khenai ge anang no abo full process haye khnari tawa ge fadi friends chong aboni boy puilawa ini Chrome browser open ma khenai Chrome browser open kheye keha website ma thanai abo website ni dio no chong free of watermark krima application Kinemaster application download khenai ingero search box search kedi friends digitbin.com here digitbin.com ये नों सर्च क्या है डिफरेंस रवा digitbin.com नोंबडी के सर्च क्या है इनके नहीं digitbin.com नि वेबसाइट ओपन उन्हें फाइनाई इनके चुंबो वेबसाइट नि दियो न चिनी Kinemaster एप्लीकेशन ना डाउनलोड खेनाई नोंबो वेबसाइट ओपन उन्हें के तलाव थांग है इनके नों बिनी Kinemaster एप्लीकेशन नि रवा मालाय नाई डाउनलोड खेने मा इनके चुंग तलाव थांग नाई तो नाई इनके फ्रेंड्स बो पेज चले करोई फर्स्ट पेज चले चुंग ताओ सेकंड पेज हो नाई लेने सेकंड पेज हो था इनके नों Kinemaster एप्लीकेशन मालाय नाई इनके नों बो इनके तलाव सा नाई तो दी नोरो सर्च के हांके तलाव थाई नाई तो इनके फ्रेंड्स नाई दिबो Kinemaster एप्लीकेशन के चुंबनो न तो डाउनलोड खेनाय चिनी साकावो Kinemaster हिंगे वाटरमार्क क्रिमा इनके नोबो Kinemaster नि साकावो क्लिक केदि बो पिक्चर नि साकावो क्लिक खेहांगे बिनि डाउनलोड पेज ओपन उ फाइनाय रवा नाई दिंके फ्रेंड्स रो तलाव चों तसा तलाव था हिंगे बिनि डाउनलोड पेज मालाय नाई फ्रेंड्स रो गो डाउनलोड पेज नोबो गो डाउनलोड पेज डाउनलोड केदि रो डाउनलोड पेज था हिंगे तलाव सा थांपिदि तलाव था हिंगे फ्रेंड्स नाई दिरवा रो Kinemaster version bangma to kata exam bai ro nong je download khenimo nong tino download khenchu apk nong bono download khemayo inke boke to chini latest version nong bono la hanke sak tam je laithamok ta version nong abono mainai inke no tolani no borono download khenke sak sam phongmayo boroke ke mb phono kom brang host kangni sam version phongmayo arpo kokori nong je video edit kemani je full tools nangma pa noro tongpayo inke chong je new features paima abono mahama yangnai mamke chong free download kemani boye arpo chini je video edit kemani tools nangma pa bo version no mai payo इनके फ्रेंड्स जों नां बजे डाउनलोड खेनि चिमन नां डाउनलोड खेला दी 100 MB मानो देलानाय ना 3 MB कम मानो देलानाय 80 MB 70 MB 75 MB जतो कम नाय आसु ननि फीचर्स फसा कमायना न बय नां बसा कानि न डाउनलोड खेला दी के बरन जरा फनो कक्रय ब सेकंड नंबर जरा फनो आसु के नु नि जे वीडियो एडिट खेमा Kinemaster साकाव क्रय उनाय कक्रय इनके अब नु प्रोफेशनल के नु आबो बेनो edit खेमाने नि वीडियो न सो इनके फ्रेंड्स नां बदिं के प्रोसेस जे आं सामबदि के नां डाउनलोड खेला दी नां नि प्रॉब्लम सॉल्व उनाय हिंगे माचो आं के नां जे क्वेश्चन तमो नां कमेंट बॉक्स आव कमेंट केदि इनके नां बो वीडियो नाय पाये नां नि जे प्रॉब्लम सॉल्व दे उहा उया न साखनारि दी इनके नां नेक्स्ट वीडियो ट्रैक मा ब्रेकेन मा प्रॉब्लम उन तो आनो कमेंट बॉक्स आव कमेंट केदि आं नां बो सॉल्यूशन तोयने जतनो खाकसा फ्रेंड्स आई होप नाउ जतनो चिबाय का हिंगे माचो बो वीडियो नाये तले नां जतनो सिकना Kinemaster एप्लीकेशन नि जे वाटरमार्क देखे चों रिमूव खेमाय फ्री हो न चों आबनो रां रिनि फोनांया रां रिया मान चों फ्री हो abono remove khemayo bose nini sa Kinemaster application je full features tongo abono sa mayongnai basu se arpor chong
video edit khemani je tools nama abole chong free ono khemayo inke tole nang simekna tole Brekhe remove kheyaknai inke nang je ang process sa kharimo bo jodi sinang mobile unyang tongtike na no comment box comment khe sapidi ang tre process na na boni process tongo abono na no saye kharei so nang ungde ungya nang comment box comment khe saye kharei nang bo je process sama abono try khedi inke chung next video mala phenai nang je problem tomo nang ano comment box comment khedi ang nang no solution dinai jotro